Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami Dr. Haji Helmi MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, beserta keluarga dan seluruh jajaran Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran, mari bersalam-salaman. Aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat hari Lebaran, mari bersalam-salaman. Aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut hari Lebaran, maafkan lahir dan batin. Selamat hari Lebaran, mari bersalam-salaman. Aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat hari Lebaran, mari bersalam-salaman. Aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut hari Lebaran, maafkan lahir dan batin. Kita lakukan, lapar hauslah tiada. Sebelum menahan lapar, puasa di bulan Ramadan. Puasa telah kita lakukan, lapar hauslah tiada. Sebelum menahan lapar, puasa di bulan Ramadan. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut hari Lebaran, maafkan lahir dan batin. Selamat hari Lebaran, mari bersalam-salaman. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat hari Lebaran, mari bersalam-salaman. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut hari Lebaran, maafkan lahir dan batin.
kita lakukan, lapar hauslah tiada. Sedang menahan lapar, puasa di bulan Ramadan. Puasa telah kita lakukan, lapar hauslah tiada. Sedang menahan lapar, puasa di bulan Ramadan. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut hari lebaran, maafkan lahir dan batin. Ini tibalah saatnya, hari raya telah tiba. Ini tibalah saatnya, hari raya telah tiba. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut hari lebaran, maafkan lahir dan batin. Selamat hari lebaran, mari bersalam-salaman. Minal aidin wal faizin,